أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sejak lama alhamdulillah kembali kedatangan oleh salah seorang syekh kita, tamu Syekh Abdullah bin Salim Al-Harbi hafizahullah taala, salah seorang imam dan khatib di Masjid Jami Ridwan di Dammam, salah satu kota di Saudi Arabia. Dan tentu kita ketahui bersama bahwasanya kedatangan beliau di Makassar ini sudah beberapa kali, dan semenjak Covid kemarin tertunda keberangkatan beliau atau safar beliau, dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa membersamai kita. Nah, kita langsung saja persilahkan kepada Syekh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. طيب لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخوان الكرام في هذا الجامع الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، في من يلقي وفي من يستمع. Alhamdulillah, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyapa jamaah semua dan mendoakan keberkahan kepada kita semua di dalam majelis yang mulia ini. وأنا حقيقة فرح ومسرور بلقائي بكم في هذا الجامع الذي كثيرا ما زرته ولله الحمد والمنة. Beliau menyampaikan kerinduan beliau, beliau begitu senang bahagia ketika bertemu dengan para ikhwah sekalian, karena tentu kita ketahui bersama beliau begitu sering datang dan mengunjungi kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali Allah takdirkan memudahkan beliau untuk bisa bertemu dengan kita semua. Nah. وعلاقتي بهذا الجامع ربما تكون قبل 22 سنة. نعم. Dan beliau menyebutkan bahwasanya keterikatan beliau dengan Masjid Wihdatul Ummah ini sudah semenjak 22 tahun yang lalu. Sudah semenjak 22 tahun yang lalu beliau sudah berkunjung ke Makassar. Alhamdulillah ini ziarah yang kesekian kalinya. Alhamdulillah. أنا لست كبيرا، ما زلت صغيرا، لكن زرته من 23 سنة. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau belum tua, alhamdulillah, masih muda. Nah, أقول لإخواني وأخواتي وما زيارتي إلا من أجل محبتكم، فأنا أحبكم في الله. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau datang dan berkunjung ke Makassar karena cinta beliau kepada kita semua, dan beliau menyampaikan bahwasanya beliau mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. أحب إخواني الذين ألتقي بهم
وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنحن مسلمون ومن واجبنا أن نوالي إخواننا من المؤمنين. Ya, beliau menyampaikan ya kecintaan beliau terhadap ya saudara-saudara beliau ya, dan wajib ya bagi kita ketika saling mencintai sesama muslim, yaitu bentuk ya al-wala, bentuk loyalitas kita kepada ya saudara kita, dan inilah salah satu bentuk kecintaan beliau kepada kita. Beliau langsung datang ya ke Makassar ini. Nah, ومن واجبي حينما أزور أن أستفيد من إخواني وأن أقدم لهم ما يستفيدون منه. Beliau menyampaikan bahwasanya di antara ya kewajiban beliau ya bentuk kecintaan beliau kepada kita, ya beliau ya mengambil manfaat ketika bertemu dengan kita, dan juga ya beliau memberikan ya faidah-faidah yang begitu banyak nanti insyaallah ketika kita mendengarkan ya kajian beliau. وبعد كل زيارة أزورها أكتب ما يقارب 10 ورقات عن الفوائد التي استفدتها من زيارتي لهذا الجامع أو لقائي هناك في الكلية والجامعة أو المعهد. أكتب ما أستفيد منه حتى أحتفظ به، وكل هذه الفوائد ليست من أجل الدنيا، وإنما أحاول أن أجعلها عملا صالحا ينفعني في آخرتي. Ya, setiap beliau ya datang ke Makassar atau ke Indonesia secara umum, berziarah ke Masjid Wahdatul Ummah, ke DPP misalnya ya, dan juga ke Stiba dan ke tempat-tempat yang lain, beliau selalu membiasakan untuk apa? Menulis ya pengalaman-pengalaman beliau sekitar 10 halaman. Ya, beliau menulis ya 10 halaman, sekitar 10 halaman tentang pengalaman beliau berziarah ke Kota Makassar. Dan itu bukan untuk tujuan dunia sama sekali, tetapi untuk apa? Semoga itu menjadi dzikrayat, kenang-kenangan nanti bermanfaat ya bagi beliau di akhirat kelak. فأنا ربما أعطيكم شيئا من العلم لكنني آخذ منكم أشياء كثيرة. Ya, beliau menyampaikan ya, mungkin beliau menyampaikan ya ya sesuatu yang mungkin kita ya mungkin dianggap remeh, akan tetapi ya beliau mengatakan ya ini bentuk ya tawadhu beliau, bahwasanya beliau mendapatkan banyak manfaat ya dari ya antum-antum semua. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نستفيد في كل أحوالنا، وقال في آخر آيات كثيرة إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، وقال لقوم يتفكرون. نعم. Makanya ya beliau menyampaikan bahwasanya hendaknya kita di setiap ya kegiatan kita, di setiap aktivitas kita, kita mengambil manfaat dari apa yang kita kerjakan. Dan beliau menyampaikan bahwasanya kedatangan beliau berziarah ke Kota Makassar ya begitu banyak manfaat yang beliau dapatkan, dan itulah ya wasiat dari Al-Qur'an di mana Allah berfirman, inna fi dzalika la ibratan liulil albab, sungguhnya ya itu merupakan ya ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal dan pelajaran bagi kaum yang mau berfikir. لعلي أتحدث معكم في هذه الدقائق المعدودة عن حادثة من حوادث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ منها فائدة وعبرة. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini beliau akan menyampaikan materi berkenaan dengan ya sepenggal ya pelajaran ya, atau kisah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه الحادثة جاءت في صحيح مسلم. نعم. Ya, kisah ini, ya kejadian ini tertuang di dalam kitab Sahih Muslim. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم وفينا أبو بكر وعمر، فالصحابة كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. Ya, disebutkan dalam hadis di Sahih Muslim bahwasanya ya ketika itu para sahabat berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ada Abu Hurairah, ada Abu Bakar, dan para sahabat-sahabat yang lain berkumpul ya dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيننا وأبطأ علينا، يعني لم يرجع مباشرة، تأخر. يعني قام
فقام النبي عليه الصلاة والسلام وذهب وتأخر عليهم لم يرجع. Ya, pada kisah itu beliau ketika berada di tengah-tengah para sahabat, beliau berdiri dan meninggalkan sahabat sebentar dan belum kembali kepada kumpulan para sahabat. Nah. يقول أبو هريرة لك معي الكتاب. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خفنا أن ينقطع النبي صلى الله عليه وسلم أو يحدث له أمر معين. Ya, beliau ya Rasulullah perawi hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ya ketika Rasulullah SAW belum kembali ya kepada para sahabat pun khawatir. Ya kenapa Rasulullah SAW belum ya sampai saat ini belum kembali? Apakah terjadi sesuatu pada beliau? فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن المجيء فزع الصحابة أين النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا يبحثون عنه. Ketika ya sahabat sudah ya semakin khawatir kenapa Rasulullah SAW belum kembali, sehingga para sahabat pun memutuskan untuk mencari Nabi SAW. يقول أبو هريرة فكنت أسرعهم وأولهم في الذهاب للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, yaitu sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya ya ketika para sahabat sudah semakin khawatir dengan keadaan Rasulullah SAW kenapa beliau belum kembali, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliaulah yang paling cepat ya untuk ya menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول أبو هريرة فوصلت حديقة مزرعة لبني النجار من الأنصار. Kemudian disebutkan bahwasanya Abu Hurairah sampai tiba di ya sebuah ya perkebunan ya hadiqah ya Bani Najjar. Nah. يقول فبحثت عن الباب أين الباب سور هكذا يقول فلم أجد الباب. Ya, itu hadiqahnya atau kebun itu dikelilingi oleh pagar. Dan beliau pun ya radhiyallahu anhu mencari ya mana pintunya ini, ya mana pintu masuknya. Nah. وتعلمون الذي يفزع ويخاف لأمر فإنه لا ينظر للأشياء بحقيقتها. Ya tentu ya secara tabiat ya normal orang kalau sudah begitu khawatir, begitu panik ya dia melihat sesuatu bukan secara hakikatnya. Nah, ya karena begitu paniknya. Nah. فالأم ربما تبحث عن ابنها حينما تفقده فتبدأ تبحث في كل مكان دون أن تفكر. Sama seperti ya seorang ibu yang mungkin kehilangan anaknya, begitu paniknya ibu tersebut sehingga mencari anak tersebut ya tanpa lagi ya berpikir panjang, pokoknya cari saja. Nah. يقول أبو هريرة فلما لم أجد الباب يقول شاهدت السور فإذا هناك ممر للماء في أسفل السور ممر للماء. يقول فتحفزت يعني دخلت مع هذا الممر الضيق كما يدخل الثعلب. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya Abu Hurairah ketika melihat kebun ini ya dikelilingi oleh pagar dan belum menumpukan pintu masuk, sehingga beliau melihat ya saluran air yang berada di bawah pagar itu, yang ya hanya ya lubang kecil, dan beliau pun memaksa diri beliau untuk masuk lewat ya saluran air tersebut. يقول فلما دخلت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامي. Ketika beliau ya masuk melewati saluran air yang kecil itu, beliau pun langsung mendapatkan Nabi SAW berada di depan beliau. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة يا أبا هريرة ما شأنك؟ يعني ما الذي جاء بك؟ Sehingga Nabi SAW pun bertanya kepada Abu Hurairah. Ya, beliau bertanya, ya wahai Abu Hurairah, ya ada apa denganmu? Ya kenapa bisa sampai ke sini? Nah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله كنت بيننا فقمت وتأخرت علينا ففزعنا فخرجنا للبحث عنك. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menyampaikan uzur beliau, kenapa beliau bisa sampai
ya berada di kebun tersebut, beliau sampaikan bahwasanya, wahai Rasulullah, engkau tadi bersama kami ya dengan para sahabatmu, kemudian engkau pun ya keluar dan belum kembali, sehingga kami pun ya begitu khawatir dengan keadaanmu. Nah, وذكر له كيف دخل مع هذا الحديقة، ذكر له أيضا الطريقة، لأنه يعني يذكر كل شيء كما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menyampaikan bahwasanya ya Abu Hurairah sampai di kebun tersebut dan bisa masuk ya melewati ya saluran air yang begitu kecil. Nah, وقال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: وهؤلاء الناس ورائي، يعني كلهم الآن سيأتون يبحثون عنك يا رسول الله. dan beliau menyampaikan kepada Nabi SAW, dan ya para sahabat-sahabat yang lain pun ya berada di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mencari Nabi SAW. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ يا أبا هريرة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya satu pasang sendal ya. Sendalnya Rasulullah SAW beliau berikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, وقال له: خذ يا أبا هريرة، اذهب بنعلي وأخبر كل من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. dan ya Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Abu Hurairah, ya ambil ya kedua sendalku ini dan sampaikan kepada setiap orang yang engkau temui bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berikan kabar gembira kepada dia bahwasanya ya dia adalah ya penghuni surga. أول رجل شاهده أبو هريرة وهو يركض يريد أن يبشر الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Ya, orang pertama yang ditemui oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى أبا هريرة هو يعرف نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا هريرة، ما هذا الذي بيدك؟ Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di tangannya ada ya satu pasang yaitu dua sendal Rasulullah SAW. Dan beliau pun bertanya, wahai Abu Hurairah, ya ada apa di ya tanganmu tersebut? فقال أبو هريرة: هذان نعلاء النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني إياهما وقال لي: بشر كل من يقول لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة كل من لقيته. نعم. Ya, Abu Hurairah pun menjawab bahwasanya Nabi SAW berwasiat kepadaku, menyampaikan kepadaku bahwasanya ya, beliau memberikan kepadaku dua sendal beliau dan menyampaikan kepadaku bahwasanya ya, setiap orang yang aku temui dan mengucapkan la ilaha illallah, ya tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kabar gembira kalau dia yakin dengan kalimat tauhid tersebut dan dia imani dengan seiman-iman dengan iman yang baik, maka berikan kabar gembira ya berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. فماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ ضرب أبا هريرة ضربة في صدره بين ثدييه حتى وقع على الأرض. عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ضرب أبا هريرة ضربة حتى وقع أبو هريرة على الأرض وأخذ يبكي. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan ya kabar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pun ya memukul ya dada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai Abu Hurairah pun terjatuh dan beliau pun menangis. فذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر خلفه. Maka Abu Hurairah pergi ya meninggalkan Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab berada di belakang beliau. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرى أبو هريرة
ويرى أبا هريرة يبكي. قال ما لك يا أبا هريرة؟ Abu Hurairah ini kan dipukul tadi ya, sehingga beliau pun ya kembali kepada Rasulullah SAW dalam keadaan menangis, sehingga Rasulullah SAW ketika melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya menangis, beliau bertanya, kenapa? Ya, kenapa menangis? قال يا رسول الله قلت له ما أمرتني به فضربني ضربة حتى وقعت على الأرض. Ya, lantas Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menyampaikan kejadian yang beliau alami. Wahai Rasulullah SAW, engkau tadi ya menyuruhku ya sesuatu dan aku pun laksanakan. Dan yang saya dapatkan adalah ya pukulan dari Umar bin Khattab, sehingga saya pun terjatuh. Nah, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وهو يعرف عمر بن الخطاب الذي عنده فراسة قوية ويعرف ذكاءه، وكان يقول لو كان من أمتي نبي لكان عمر. ماذا قال له؟ نعم. ya, sehingga Rasulullah SAW pun ya Rasulullah SAW tentu mengetahui ya keadaan para sahabat beliau. Ya, beliau mengetahui ya firasat dan kecerdasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan dalam riwayat ya, seandainya masih ada nabi setelah Nabi SAW, maka ya Umar ya pantas ya jadikan nabi. Ya, ini kalau berandai-andai. Nah, قال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت؟ ما الذي دفعك لأن تفعل هذا؟ Rasulullah SAW pun bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, ya kenapa kamu memukul Abu Hurairah anhu? فقال عمر رضي الله تعالى يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي، أنت أحب إلي من أبي وأمي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هل أنت بعثت أبا هريرة بنعليك وقلت له من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ Lantas Umar pun menjawab pertanyaan dari Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, apakah engkau yang memerintahkan, menyampaikan kepada Abu Hurairah anhu bahwasanya ya beliau sebelumnya menyampaikan bahwasanya wahai Rasulullah, engkau ya manusia yang paling ya saya cintai, ya melebihi kecintaan beliau terhadap ya orang tua beliau. Ya, kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW ya begitu beliau ya agungkan. Sehingga beliau bertanya, wahai Umar bin Khattab, ya apakah Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau yang menyampaikan kepada Abu Hurairah bahwasanya barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan dia imani dengan ya iman yang baik, maka masuk surga. Nah, قال يا رسول الله، عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، بعدما يعني قال نعم أنا قلت هذا، قال عمر يا رسول الله لا تفعل. نعم، عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا قلت لأبي هريرة، قال له عمر لا تفعل يا رسول الله، لا تقل، لا تجعل الناس يفعلون حتى لا يتكلوا، حتى لا يقعدوا عن العمل. Sehingga Rasulullah SAW pun menjawab, iya, saya yang menyampaikan hal tersebut kepada Abu Hurairah anhu. Sehingga itu pun ditanggapi kembali oleh Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya jangan lakukan hal tersebut. Ya, ini ya sungguh ya mungkin bertanya-tanya ya kenapa? Ya, ini Umar bin Khattab protes, wahai Rasulullah jangan lakukan hal tersebut. Kenapa? Ya jangan sampai ya perkataan tersebut ya membuat orang apa? Tidak mau beramal, membuat orang ya tidak mau beramal lagi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فخلهم، يعني خلاص. فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما اقترح عليه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخلهم. عمر رضي الله تعالى عنه يقول أخشى أن يتكل الناس عليها، على لا إله إلا الله ولا يعملون، فخلهم، يعني خلهم يا رسول الله يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخلهم. Ya, jadi
Umar bin Khattab ya sempat protes ya. Ya wahai Rasulullah, jangan lakukan hal tersebut. Ya jangan sampai kalau kita hanya mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia imani ya, dengan hatinya, berikan kabar gembira dengan surga. Umar bin Khattab protes. Jangan lakukan itu wahai Rasulullah, yang bisa menyebabkan orang nanti apa? Ya, tawakalnya keliru. Artinya orang hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak beramal. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga Rasulullah SAW pun menerima saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, هذه الحادثة يا إخواني فوائدها كثيرة. أنا أريد أن أقف مع فائدة واحدة ونتحدث فيها يسيرا. نعم. Dari kisah yang ya unik ini, ya ada beberapa faidah yang insya Allah akan beliau sampaikan. Ya, jadi sebelumnya Rasulullah SAW menerima saran dari Umar bin Khattab. Tayyib, kalau begitu ya selesai. Ya, beliau terima ya saran dari Umar bin Khattab. Nah. هل تصورتم كيف فزع الصحابة لما فقدوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ Faidah pertama, ya bagaimana ya kita lihat kondisi para sahabat ketika ya kehilangan Nabi SAW. Artinya mereka menunggu Rasulullah SAW ternyata belum kembali ke majelis. Nah, تخيلوا لو أننا قمنا هكذا سريعا نبحث عن شخص نحبه وليس أي محبة، نحبه أكثر من آبائنا وأمهاتنا. Dan ya kita lihat juga, bandingkan bagaimana ya misalnya di masjid ini. Ya kita semua berdiri mencari orang yang kita cintai karena Allah melebihi kecintaan kita kepada ya orang tua kita. Ya kita cintai dia karena Allah. Ya kita semua berdiri ya cari ya orang yang kita cintai tersebut. Nah. ولذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية المهمة التي لا بد أن نعرف هل كل من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق في هذه المحبة أم لا؟ Oleh karena itu, ya perihal kecintaan kita kepada Nabi kita SAW ini ya sesuatu yang begitu penting. Sehingga ya bukan setiap orang yang mengklaim bahwasanya dia mencintai Nabi SAW, akan tetapi apakah dia jujur dengan kecintaan ya kepada beliau SAW atau ternyata hanya sekedar di lisan saja. ولذلك الذين يقولون نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم كثير، لو أتيت إلى العالم كله كل العالم وسألتهم سؤالا من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أنهم كلهم يرفعون أيديهم. نعم. Dan begitu pula kalau kita misalnya bertanya kepada ya kaum muslimin yang ada di ya muka bumi ini, kita bertanya ya siapa yang mencintai Nabi SAW, pasti semua akan angkat tangan, mengklaim dan ya menganggap bahwasanya ya kita semua cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. ولذلك أنت في صلاتك في كل صلاة في سورة الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا الله أرشدني للطريق الصحيح في كل شيء، ومنها اهدني للطريق الصحيح في كيفية محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم. Oleh sebab itu ya dalam salat kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami ya kepada jalan yang lurus. Ya salah satu maknanya adalah kita minta kepada Allah ya setiap ya kebaikan, jalan yang benar. Di antaranya juga adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana ya, kita bisa mengikuti mutabaah dan mencontoh ya kehidupan dan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. الذين يعني سلكوا طريقا غير صحيح في محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، ولذلك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم في كل شيء، لكن منها قضية مهمة وهي محبتك له عليه الصلاة والسلام. يعني يا الله لا تجعلنا نتبع أهواءنا، يا الله لا تجعلنا نتبع سبل الشيطان
وإنما اهدنا صراطك المستقيم. Ya. Kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Dalam salat kita minta kepada Allah ya jalan yang lurus. Di antaranya ya jalan yang mengantarkan kita kepada kecintaan kepada Nabi SAW. Dan tentu ya cara metode juga ya metode untuk mencintai SAW juga tentu ada jalan yang benar ya yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak mengikuti ya hawa nafsu kita, tidak mengikuti ya jalan-jalan syaitan, akan tetapi memang di bawah bimbingan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ولذلك إذا وفقك الله للهداية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لن تخيب أبدا، لن تضل أبدا. Oleh sebab itu, ya jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. طيب هل يكفي أن تسأل الله عز وجل أن يهديك طريق المحبة دون عمل أم لا بد أن تسعى وتعمل لتحقيقها؟ Baik. Beliau bertanya, ya apakah cukup ya kita hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya berikan saya ya jalan untuk bisa mencintai Nabi SAW, sedangkan kita ya tidak beramal, tidak mengikuti contoh Nabi SAW. من يريد الولد لابد أن يتزوج، من يريد الزراعة الثمرة لابد أن يزرع، فلا بد أن يفعل السبب، وأنت تريد المحبة لابد أن تفعل أسبابها الصحيحة. Ya, jadi beliau menganalogikan ya orang yang menginginkan keturunan pasti dia harus ya menikah, ya harus ya mengerjakan sebabnya itu menikah. Begitu pula orang yang ingin ya panen, maka dia harus apa? Menanam. Ya dia harus menanam ya. Oleh karena itu ya kita yang mencintai ya mengaku mencintai Rasulullah, maka tentu ya ada jalannya, ada metode yang benar. Nah, أنت تريد الصراط المستقيم، النبي الله عز وجل بين لك سبب كيف تكون على الصراط المستقيم. قال الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فإذا أردت الصراط المستقيم تمسك بالكتاب والسنة. baik. Jadi ya kita minta kepada Allah jalan yang lurus, maka ya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Ya, Allah menyebutkan ya berpegang teguh dengan apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada jalan yang lurus. Jadi kalau kita mau jalan yang benar, jalan yang lurus itu yaitu kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. إذا تريد المحبة اسلك طريق الكتاب والسنة في المحبة. Jika kita ingin menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi kita SAW, maka ikuti ya ada caranya. Ya ikuti cara Nabi kita ya Sallallahu Alaihi Wasallam. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. تريد الهداية للصراط المستقيم، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Allah menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati Nabi SAW, maka kalian akan dapatkan hidayah. Maka jika kita mau hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. هل الشيطان سيترك أهل الإيمان يسلكون الصراط المستقيم أم أنه سيقعد لهم كما قال الله؟ Ya, pertanyaan kedua. Ya, apakah syaitan laknatullahi alaih ya akan membiarkan orang-orang beriman ya jalan dengan jalan yang mulus di jalan yang lurus itu, atau syaitan akan yang mengganggu orang-orang beriman dan menghalangi dari jalan yang lurus tersebut? الشيطان قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني هذا الصراط المستقيم أنا سأجلس وأحاول أن أغوي بين الناس. العالم له طريقة والعابد له طريقة، وكل واحد من الناس له طريقة تخصه بحيث أن أبعدهم عن صراطك المستقيم.
Dan ya Allah abadikan ya bagaimana ya syaitan laknatullahi alaihi dalam Al-Qur'an ya Allah sebutkan ya mengatakan bahwasanya ya saya betul-betul akan ya menyesatkan ya anak cucu Adam dari jalannya Allah yang lurus itu. Dan syaitan akan berusaha semaksimal mungkin ya bagaimana anak cucu Adam ya orang-orang beriman ya untuk tidak berada di jalannya Allah ya. Nah. ولذلك ماذا فعل الشيطان؟ بدأ يغوي هذا الإنسان في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام وأحدث طرقا ليست على الصراط المستقيم. Oleh karena itu ya salah satu ya waswas ya syaitan ya gangguan syaitan dalam bentuk ya mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah ya syaitan ya memberikan ya cara-cara yang keluar atau tidak dibenarkan dalam syariat, cara-cara dalam mencintai Nabi SAW. Sekali lagi ya salah satu ya talbisul iblis atau ya waswas syaitan ya syaitan membisiki orang-orang beriman ya yang mengaku mencintai Rasulullah SAW ya membuat ya jalan-jalan yang tidak sesuai dengan jalannya Rasulullah SAW yang keluar daripada Al-Quran dan Sunnah dalam ya mengatakan atau mengklaim bahwa inilah jalan untuk mencapai kecintaan kita kepada Nabi kita SAW. ولذلك هناك أناس جهلوا طريق الصراط المستقيم أغواهم الشيطان في محبة النبي عليه الصلاة والسلام فضلوا وتاهوا. نعم. Oleh karena itu ya ada sebagian kaum muslimin yang keliru ya dan tidak mengetahui jalan yang lurus, jalan yang benar dalam mencintai Nabi SAW. Nah, فعلوا أفعال بنية صالحة طيبة يريدون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام اجتهدوا بأهوائهم وأفكارهم وهذا ليس هو الصراط المستقيم. Ya, sebagian kaum muslimin melakukan amalan di luar daripada contoh yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka mengklaim bahwasanya ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW, tapi pada hakikatnya apa yang mereka lakukan ya begitu jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Inilah yang dikatakan ya jauh daripada ya jalan yang lurus itu, menyimpang dari jalan yang lurus. ولذلك الطريق هو كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحب الله فاتبع نبيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Oleh sebab itu at-thariq ya jalan yang lurus adalah jalan ketika kita ya betul-betul mengikuti petunjuknya, mentaati petunjuk dari Nabi kita SAW. Ya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, bentuk kecintaan kita kepada Allah ketika kita betul-betul ya mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، والعبادة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كاملا ليس فيها نقص، فلسنا بحاجة أن يأتي أحد بعبادة جديدة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة كاملة، كل ما يتعلق بالعبادة فعله النبي عليه الصلاة والسلام وبينه. فأي عبادة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بها فنحن لسنا بحاجة إليها، هذه بعيدة عن الصراط المستقيم. Baik. Jadi ya beliau menyampaikan bahwasanya ya jalan ya orang yang tidak mengikuti ya Nabi SAW mengambil jalan selain dari jalannya Nabi SAW, bahwasanya ya beliau mengatakan al-mahabbah itu ya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu merupakan ibadah.
ya mahabbah ya. Kecintaan kita kepada Nabi kita itu merupakan ya ibadah. Dan ibadah itu ya sudah dijelaskan secara gamblang sejelas-jelasnya oleh Nabi kita SAW, dan kita tidak perlu lagi ya mencari ibadah atau metode-metode baru dalam mencintai Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita, kepada para sahabat, ya bagaimana metode yang benar dalam mencintai Nabi SAW. Oleh karena itu, ya bentuk ya kita mengikuti jalan yang lurus adalah diantaranya kita melakukan ya ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW dan menjauhi setiap apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah. أسأل الله عز وجل أن نكون من يتبع سنته عليه الصلاة والسلام ويسلك أثره. نفتح المجال للأسئلة. بارك الله فيكم. Baik, ya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua ya dijadikan oleh Allah ya untuk bisa benar-benar meniti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk beliau ya sampai ya ajal menjemput kita. Pada kesempatan ini ya beliau sekarang membuka ya sesi tanya jawab. Silakan jika ada ya dari jamaah yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. إن كان لديه سؤال ممكن يكتبه. Yang ada pertanyaan silakan ditulis dulu. Ya, kita adzan dulu, kemudian setelah adzan kita lanjutkan lagi. Ya, setelah adzan kita lanjutkan ya tanya jawab. Ya, jika ada yang ingin bertanya silakan ditulis, atau ada yang mau langsung bertanya silakan. Nah. Silakan. Kita adzan dulu Pak, sebentar habis adzan baru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syekh, nah, ya, terima kasih Pak. Yaqul sa'il yurid al-hikmah min qissat allati dzakartumuha Syekh, qissat ma'a Umar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah mujazah ya. Limadha daraba Umar ma hikmah min hadhihi al-ashya' kullaha. جيد. قل السؤال طيب. بالترجمة، بعضهم لم يسمع السؤال. طيب. Pertanyaan tadi Bapak, beliau menyampaikan apa hikmah dari ya kisah yang disampaikan oleh Syekh tadi ya antara Rasulullah SAW dengan Abu Hurairah dan juga Umar bin Khattab. Ya, beliau meminta kepada Syekh bagaimana ya atau hikmah yang bisa kita ya ambil. Nah, ذكر عمر رضي الله تعالى عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى لا يتكل الناس، حتى لا يقول أحد من الناس أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويكفيني لا أعمل، بشره بالجنة. لكن هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله لها أصول ولها عمل، فخشي عمر رضي الله تعالى عنه أن يفهم الناس هذا المعنى فهما خطأ فلا يعملون. نعم. Baik. Jadi ya di antara hikmah yang bisa kita ambil tadi ya bahwasanya Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada Abu Hurairah anhu bahwasanya sampaikan kepada orang yang engkau temui yang mengatakan mengucapkan la ilaha illallah dan dia imani dengan hatinya, maka berikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini diprotes oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bilang, "Wahai Rasulullah, jangan lakukan itu karena kenapa? Saya khawatir kalau ada orang yang sekedar mengklaim saja, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sehingga dia tidak mau beramal. Dia hanya mencukupkan dengan ya di lisan saja, akan tetapi tidak beramal. Dan ini yang beliau khawatirkan. Ya, hanya mengklaim ya saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, tapi tidak beramal. Sedangkan kita ketahui bersama bahwasanya ya kalimat tauhid, ya kalimat ya syahadat itu ya ada konsekuensinya, ya ada ya usulnya, ya dan dia dibuktikan dengan apa? Amalan perbuatan. Sehingga Umar bin Khattab menyarankan kepada Rasulullah SAW ya jangan lakukan hal tersebut, dan Rasulullah SAW pun menerima saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. الآن هناك أناس يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يقولون أنت تقول لا إله إلا الله افعل ما شئت من المعاصي، لأنك تقول لا إله إلا الله ستدخل الجنة، تسرق، تزني، تشرب الخمر. هناك الناس الآن يقولون مثل هذا، وهذا فهم خاطئ للا إله إلا الله. Sebagian orang ada yang salah paham. Dia memahami bahwasanya cukup mengucapkan la ilaha illallah ya sehingga dia melakukan ya hal semaunya saja. Dia bermaksiat, dia mencuri, melakukan perzinahan waliyadzubillah, melakukan kemaksiatan, sehingga dia meyakini bahwasanya yang penting saya sudah la ilaha illallah ya, walaupun saya bermaksiat maka saya akan masuk surga. Inilah yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab, dan itu terjadi. Ada di zaman kita sekarang ada orang yang beranggapan bahwasanya cukup mengucapkan la ilaha illallah dan tidak beramal maka itu sudah masuk surga. Ini tentu pemahaman yang keliru. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مستيقنا بها قلبه. ما معنى مستيقنا بها قلبه؟ يعني أنه يعمل بما فيها وموقن بحقيقتها بشروطها وأركانها. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada Abu Hurairah anhu bahwasanya mustayqinan biha qalbu, ya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia yakin ya dengan hatinya, itu maksudnya yakin dengan hatinya dibuktikan dengan amalan perbuatan. Jika hanya diucapkan tetapi tidak diamalkan berarti apa? Ini belum beriman pada hakikatnya. Karena iman itu ya dia harus dibuktikan dengan apa? Amalan perbuatan.
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار من أجل هرة حبستها. يعني هناك هي تقول لا إله إلا الله، دخلت النار من أجل هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، تأكل من الطعام الذي في الشارع. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan ya di antara ya dalil ya bahwasanya ya ada perempuan yang mengucapkan ya di zaman beliau ada yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi menzolimi binatang, menzolimi ya kucing yang dia tidak kasih makan. Dia pelihara kucing tapi dia tidak kasih makan sehingga dia mati, kucing tersebut mati, dan kata Rasulullah itu menyebabkan dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata ucapan tersebut tidak dibuktikan, tidak dibarengi dengan amalan perbuatan, maka itu ya omong kosong. Dan seharusnya kalau kita mengatakan la ilaha illallah harus kita buktikan dengan ya amalan perbuatan. Nah. Ada soal kharaj. لا تسأل ما هو يعني سؤال المملكة الآن بعض النساء ما يحتجبن في السعودية. نعم فيه نظام أن النساء يباح لهن السياقة سيارات. يعني يريد بيان لماذا حصل هكذا في السعودية. لا بس يعني يسأل عن المملكة يعني المالكة السؤال ماذا يريد. هل يمكن أن تبين لماذا الآن في السعودية تغير الحالة بعد تولية ولاية لشخص الآن. Baik, ada pertanyaan dari salah seorang jamaah ini di luar tema. Bisakah Syekh menjelaskan singkat kondisi ya di Saudi Arabia ya setelah berganti kepemimpinan ya. Kita tahu bahwasanya peninggal Raja Abdullah diganti ya rahimahullah diganti dengan saudaranya yaitu Malik Salman, Raja Salman. Nah, yas'al sa'il, na'am, hal yumkin li Syekh di fadilati Syekh an yubayyin lana hal mujazah fi Saudiyah ba'da taghyir wulatul umur. يعني هذا السؤال فقط ما ذكرت شأن النساء ولا بينت لهم هنا. ذكرت لهم كل سؤال. Contohnya yaitu ya beliau menyebutkan bahwasanya beliau pernah dengar bahwasanya sebagian muslimah ya ada yang tidak ya berjilbab ya di Saudi dan juga adanya konser musik dan lain-lain. Nah, ya kursail ba'dun nisa بعض المسلمات في السعودية ما يحتجبن وهناك كذلك احتفال يعني موسيقى في السعودية. أولا أقول نحن متعبدون بأن نطيع الله وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل مكان. هذه قاعدة مهمة. نعم. تفضل. Baik. Ya, kaidah penting yang perlu kita pahami bersama bahwasanya ya kita ya diminta oleh Allah untuk apa? Beribadah. Ya beribadah sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah penting. Nah. وأن نعرف الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مصدر الحق. هذا هو مصدر الصواب. Dan kita dituntut untuk mencari kebenaran dari Al-Quran dan juga dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فإذا رأينا الحق في أي مكان أخذنا به. Dan jika kita melihat ya kebenaran dimanapun berada maka kita ambil kebenaran tersebut. Nah. وإذا رأينا الباطل فإننا نتركه. Dan jika kita melihat kebatilan ya, kemungkaran maka tentu kita tidak ikuti, kita tinggalkan. Nah. أنت خذ الحق واترك الباطل وهذا يكفيك. Oleh karena itu kalau kita melihat kebaikan kita ambil. Kalau kita melihat ya kebatilan, kesesatan maka kita tinggalkan, kita jauhi. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. هذا الجواب. طيب. في سؤال آخر؟ لا خلاص. طيب. نعم. في سؤال عند الأستاذ. تفضل.
السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسأل سائل بعض الناس يطبقون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ آثار الرسول صلى الله عليه وسلم المتروكة كسيفه ونعليه. نعم. وكذلك بعضهم يحتفلون بالمولد النبوي. هل هذه الأشياء كلها يعني هل هي مطبقة أو هي مهدى من الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ نرجع لما قلناه في المحاضرة كلمة. Baik. Beliau menjawab bahwasanya mari kita ya kembali merefresh, melihat apa yang, mendengarkan apa yang beliau sampaikan sebelumnya tentang هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده؟ لم يحتفل. Ya. Pertama pertanyaan, apakah Rasulullah SAW ya merayakan ya hari kelahiran beliau? Ya, beliau ternyata tidak merayakan hari kelahiran beliau. هل هؤلاء الصحابة الذين قاموا فزعين أبو بكر وعمر وبقية الصحابة هل هؤلاء احتفلوا بمولده وهم يحبونه أكثر من محبتنا نحن له؟ لم يحتفلوا. Dan yang kedua, apakah para sahabat yang kita sebutkan tadi di kisah tadi di awal muhadarah kita, apakah para sahabat yang begitu khawatir dengan kelahiran Rasulullah SAW, apakah juga mereka merayakan Maulid Nabi? Ternyata tidak. Padahal mereka ya para sahabat radhiyallahu majma'in yang begitu cinta dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. هل هذه بدعة حسنة؟ بعضهم يقول هذه بدعة حسنة جيدة طيبة. Baik. Apakah ini yang dinamakan ya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik? Nah, لا يوجد في الدين شيء اسمه بدعة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. Ya, beliau menjawab bahwasanya di agama kita tidak ada namanya bid'ah hasanah, tidak ada namanya bid'ah yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis beliau, kullu bid'atin dhalalah. Setiap ya bid'ah itu adalah sesat, tidak ada yang benar. Nah, هل صلاة التراويح التي قيل أنها بدعة حسنة هي بدعة أصلا؟ ya, ليست بدعة. Beliau mencontohkan apakah salat tarawih yang diklaim sebagian orang sebagai bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik, itu bukan bid'ah hasanah. Nah, النبي صلى الله عليه وسلم فعلها صلاة التراويح فعلها يوم ويومين وثلاثة فلما رأى الناس قد تجمعوا خاف أن تكون فرض عليهم فيكون هذا صعب. نعم. Jawabannya bahwasanya salat tarawih bukan bid'ah hasanah. Kenapa? Karena salat tarawih ini pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Di zaman beliau SAW pernah salat tarawih selama 3 malam. Kemudian beliau pun ya salat tarawih di rumah beliau, khawatir jangan sampai salat tarawih ini menjadi wajib kepada umat beliau, sehingga beliau pun tidak salat tarawih berjamaah di masjid dan sampai ya beliau meninggal. Nah, النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وصامه النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يدل على أن المولد جائز؟ beliau bertanya ya, dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ya Rasulullah SAW lahir di hari Senin dan beliau berpuasa di hari Senin. Apakah ya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwasanya memperingati Maulid Nabi itu dibolehkan? حثنا عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصومه شكرا لله كل يوم اثنين وليس يوم مولده فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله صام يوم الاثنين فنحن نريد الصراط المستقيم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صام يوم الاثنين نصوم، يصوم كل اثنين ليس يحتفل في كل اثنين. نعم. Dan Rasulullah SAW ya, berpuasa ya di hari Senin dalam bentuk apa? Sebagai bentuk ya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun ya
Ketika kita mengatakan saya mau as-sirat al-mustaqim, mau jalan yang lurus, maka kita mengikuti ya petunjuknya Rasulullah SAW. Ya, yaitu puasa. Ya, karena puasa itu dianjurkan ya. Puasa Senin itu dianjurkan, bukan malah ya mengadakan Maulid Nabi. Nah, نعم. ما يتعلق بالسيف النعل. بالنسبة للسيف والنعل، هل هذه بقي منها شيء؟ لم يبق شيئا. كل ما تشاهدونه هو ادعاء، لم يبق منها شيئا، لا شعره ولا سيفه. له أكثر من سيف في كثير من البلاد، كل منهم يقول هذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بقي منها شيء فعلا لا يوجد لجاز التبرك به. Beliau ya apa yang diklaim oleh sebagian orang bahwasanya masih ada peninggalan beliau SAW sampai sekarang berupa pedang, kemudian rambut Rasulullah SAW dan juga sendal beliau SAW, itu ternyata ya semua hanya ya prasangkaan atau klaim belaka. Ya. Karena bahkan di setiap ya di sebagian negara ada yang mengklaim bahwasanya inilah pedang Rasulullah SAW, dan itu semua ya tidak ada dasarnya. Nah, كل ما يوجد غير صحيح، باطل. ya, semua yang diklaim itu tidak benar. Ya, bukan peninggalan Rasulullah. تجارة أموال فقط، بزنس. Ayo. Ya, dan semua yang diklaim bahwasanya itu merupakan peninggalan Nabi SAW itu adalah ya sebagai bentuk apa? Tijarah atau bisnis ya. Itu kan mendatangkan apa? Turis, orang-orang mau berziarah, mau lihat bagaimana peninggalan Rasulullah, padahal itu bukan dari Nabi kita SAW. Nah. والناس جهل يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ادفع أموال، ادفع وهو يأخذ مال، هذا كله كذب. Ya, dan ya itulah ya realita yang kita dapatkan ya, orang yang mencintai Rasulullah SAW tapi tidak didasari ilmu sehingga rela yang menghabiskan uangnya hanya untuk melihat ya pedang itu dan juga sendal yang diklaim itu sendal Rasulullah, ternyata itu ya bukan. Ya itu supaya ya untuk ya bisnis saja supaya ya bisa mendapatkan ya keuntungan dari hal tersebut. Allahul musta'an. يقولون أن هناك رجل كان مسافرا ومعه يركب حمار في سفره. Baik, disebutkan bahwasanya ya ada laki-laki yang bersafar menggunakan apa atau menunggangi keledai. وضاع في الطريق وليس معه طعام ولا شراب. ضاع في الطريق، تاه وليس معه طعام أو شراب. Ya, tahap fitrak, dia ya tersesat di jalan. Ya, dan tidak ada ya bekalnya. Sudah habis semua bekalnya. Dan dia pun juga tersesat di perjalanan. Nah, فمات الحمار. Ya, keledainya pun ya meninggal mati. Ya, yang dia tunggangi itu yaitu himar, keledai itu ya sebagai alat transportasinya ya mati. Nah, فأخذ يفكر ماذا يصنع. dan dia pun ya berpikir ya apa yang saya lakukan. Nah, فحفر للحمار ووضعه ثم بنى على قبره. Maka dia beristihad ya, dia berpikir kalau gitu dia ya buat ya kuburan untuk keledainya ini. Nah, وهو جالس عند القبر فهناك مسافرون قد جاءوا فقال لهم هنا قبر الولي ادفعوا مالا. kuburul wali ولي من الأولياء. Nah, sehingga ya ini orang tadi yang bersafar tadi ketika habis bekalnya dan mati juga hewan tunggangannya, dia buatkan kuburan, dia kubur keledainya, dia duduk di atas kuburan keledai. Ketika ada ya rombongan musafir yang lain, dia panggil, ya silakan ke sini, ini ada kuburannya wali. هذا الولي سوف يحفظكم في سفركم. فجلس هناك ولم يذهب بعيدا حتى بنى بيوته عند قبر الولي ويكسب مال. Ya, dia sampaikan ya, ini silakan ke kuburannya wali, padahal itu kuburannya keledai. Ya, ini wali ini akan menyelamatkan kalian, menjaga kalian. Sehingga di situ dia bisa mengambil mengambil keuntungan ya dari rombongan musafir yang tadi. Nah, حمار ولي. nah ya inilah ya Allah musta'an ya. الجهل هذه مشكلة. طيب. Ketidaktahuan. عنده سؤال أخير. Silakan ada. تفضل. يا أهلا وسهلا. اللهم صل وسلم.
يسأل تفضل. Pertanyaannya dari salah seorang alumni Stibah berbahasa Arab, kami terjemahkan bahwasanya beliau bertanya bagaimana ya kita ya meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ya melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Nah, هذا السؤال شبيه بسؤال عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. Ya pertanyaan Ustadz kita ini ya semisal ya persis dengan pertanyaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. Ya. Sehingga Umar bin Khattab pernah di suatu hari menjumpai Rasulullah SAW mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya engkau yang paling aku cintai di antara yang lain, tidak ada yang aku mencintai kecuali engkau. Ya. Kecuali apa? Artinya beliau mengatakan, ya illa min nafsi. Tapi ya saya lebih mencintai diriku, artinya saya lebih mencintai diriku daripada ya masih ada ya keegoan di situ. Nah, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن يا ابن الخطاب حتى أكون أحب إليك من نفسك والناس أجمعين كما قال عليه السلام. Sehingga Rasulullah pun menjawab, wahai Umar bin Khattab, ya engkau ya tidak akan beriman dengan iman yang sempurna, tidak akan beriman kecuali engkau ya mencintai ya Allah dan Rasulnya SAW ya melebihi kecintaanmu kepada dirimu dan ya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ini Rasulullah menjawab, wahai Umar, engkau tidak akan beriman kecuali engkau betul-betul mencintai ya Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada dirimu. Nah, يعني لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسي. Beliau menjelaskan bahwasanya ya imanmu tidak akan sempurna sampai engkau menjadikan aku ya orang yang paling engkau cintai ya walaupun ya itu dirimu. Artinya ya harus ya mencintai Rasulullah itu lebih didahulukan daripada mencintai diri kita. Nah. إذن هناك أسباب كثيرة لكن أذكر واحدا فقط. Nah, ada beberapa sebab ya banyak tapi beliau akan sebutkan satu. Nah, وهو ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وضع قاعدة أساسية في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. Itu apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ya menaruh ya kaidah, membuat kaidah yang sangat penting dalam mencintai Rasulullah. أنت اجعل في حياتك هذه القاعدة. Ya, mari kita jadikan kaidah yang nanti akan beliau sampaikan ini, kita jadikan kaidah ini di ya kehidupan kita. كل ما يحبه الله ورسوله أفعله. أمر نهي تتركه. تقدم محبة الله ومحبة رسولك على كل شيء في أفعالك وتصرفاتك ومشاهداتك وسماعك. تقول في نفسك هل هذا يحبه الله ورسوله أو لا؟ يحبه أفعله. وإذا كان لا يحبه لا تفعل. Ya, kaidah penting yang perlu kita betul-betul pahami dalam kehidupan kita dalam mencintai Allah dan Rasulnya adalah ya setiap perintah yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan kita harus betul-betul laksanakan dan larangan kita tinggalkan dan kita harus berpikir apakah yang akan saya lakukan ini dicintai oleh Allah atau tidak. Kalau dicintai, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, saya lakukan. Jika tidak dicontohkan oleh Rasulullah maka saya tinggalkan. Ini kaidah sebenarnya kaidah dasar yang harusnya menjadi prinsip kita. Setiap apa yang datang dari Rasulullah SAW harus kita kita ikuti. Yang beliau tinggalkan dan yang beliau tinggalkan pun kita juga tinggalkan hal tersebut. Nah. أخيرا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهداه. اللهم اهدنا للصراط المستقيم. اللهم وفقنا لأسباب الهداية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتجاوز عن تقصيرنا. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين ومن عبادك المخلصين واجعلنا ممن يقتفي أثر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم احشرنا معه في جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأسقنا من يده الشريفة
شربة هنيئة لا نظمأ بعدها. يا حي يا قيوم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع خير وبركة، وأن يأجرنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Beliau terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberkahi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya hamba-hambanya yang selalu mengikuti ya apa yang dibawa dan dicontoh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ya di surga kelak bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga majelis kita malam ini menjadi majelis yang berkah bagi kita semua. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita terima kasih kepada Syekh. Syukran jazakumullah khairan Syekhana ala hadhihi al-ifada. Wallahi nanu tasharrafna bi hudurikum. Wa nasallahu ta'ala an tatakarrar hadhihi az-ziyarah wa an yaj'al Allah hadhihi az-ziyarah fi mizani hasanatikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.